Nkomulingo gumo gw'okumwijuka abanyadini n'abikirizanya mu ngeri izuba batambura omwanya guri kurenga kilomita 5 omu tawuni ya Fort Portal. Aba baba bebembirwe bandi kandi bahimbire n'ebipande ebikugamba omugyenzi Biishopu Macauley. Monsignor Isaiah Mayumbo Olvika General wa Fort Portal Diocese yagambira abantu abayitabo mu kutambura oku Diocese ya Fort Portal eshabire ekereziya empango okurugayo ekamanya Biishopu Macauley nk'omushikirire ninga senti nuko okurora ngu ibara lya Bishop waitu Vincent Macauley lyayongera okumanya omuri itwe abokuba baingi abataramuruzire hano abanyamurahano okimanya abantu abaingi abanyamurahano batamurore akaba Bishop okubanza yakora ebintu bingi mu isaza rino kandi obwire bwaka yahumura hanyuma yafu. Monsignor Mayumbo nayenda ngu Bishop Macauley arangererwe nka senti nuko naho oruhanga rwongera kuponyera hati akamanyirwa kaidari ya kusatu ngo tora tumuyarango hati yafoka yarango matiri beto ruhanga rwakole kintu kino wanakozesa ekeleziya ye nabo cyujananze obwaitu nk'abantu nk'abakristo nuko kusaba nka Bishop wokubanza wa Fort Portal Macauley nagambwa kuba yakozere chango okutandikaho amakereziya amasya amarwariro hamwe n'amatendekero. Amakuru agagasha kwa Sunday Rogers.